ببینید این هنسیف من است. تصور میکنید همین گدا با من اظهار محبت کرده پیشنهاد ازدواج نمود. همین خوتی؟ به پول و به مقام هیچ کس نیستی و هیچ چیز از دستت نمی آید. баъзеҳо зиндагӣ мекунанд, дигарон барои зинда мондан мубориза мебаранд. میخواهی ارزوی خود را بخری؟ ها؟ این برای تو آنقدر مشکل نیست. پول را از یک شناسم گرفته به صورت حساب بانکی من میپردازی. 10% از اون تو میشود. یعنی تو تنها کوریر میشوی. کاری زود و مهمش بهتر است. мурод, ӯ аз ростӣ мегӯяд. шояд якбор санҷем. бародар ту чӣ? ин қаллобӣ аст. ту аз онҳое ки аллакай фиреб хӯрданд пулҳоро мегирӣ. ҳамин тавр байни қаллоб ва қурбонӣ ӯ миёнарав мешавӣ, чун ин ҳолатҳо хеле зиёд буданд ва дар ҳамин ҳол танҳо курьерро гунаҳгор мебароранд. раҳмат ҷура, рост мегӯӣ. рӯзи аввали кори ҳамон аст. агар дер кардӣ барои хӯроки нисфи рӯзи оши палов аз ҳисоби ту. гап нест. ба ваъдаҳои бардурӯғ бовар накун. интихоби ту тақдири туст.